makuru y'icyumweru yaranze iki cyumweru dusoje. Mu Bubiligi havuzwe inkuru itaragarutsweho rumwe n'abanyarwanda y'ibikorwa byo kwibuka Sylvestre Mudacumura washakishwaga n'amahanga ndetse na leta ya Amerika kubera ubwicanyi yakoze mu Rwanda ndetse no muri Congo Kinshasa. Uyu yari umuyobozi w'ingabo za FDLR, yashinjwaga ibyaha 9 birimo ubwicanyi bugambiriwe, iyicarubuzo, ubusahuzi, gufata ku ngufu abagore ndetse n'ibindi. Yasomewe misa ndetse hanatanga ubuhamya bwe ku butwari bwe butagarutsweho rumwe n'abaza amateka ye ndetse n'abakurikirana hafi bya politiki yo mu karere bemeza ko ari ibinyoma ndetse no gushaka kwambika isura nziza utarayigeze kubera ibyaha yarinze atabaruka agishinjwa. Bamwe bibajije uburyo umuntu w'intwari yaba ashinjwa ibikorwa by'ubwicanyi ariko akitwa intwari ndetse agasomerwa misa muri kiliziya mu nzu y'Imana. Aha byari nk'amayobera by'umwihariko ku bakirisitu b'idini Gatulika udasize n'abandi bizera Imana. Mu mateka kandi yagarutsweho n'abatanze ubuhamya barimo umufasha we ndetse n'uwitwa Ruhorahoza wavuze uko babanye mu mashyamba ya Kongo. Nayo harimo bimwe byagarutsweho n'abagiye babyandika hirya no hino haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye ko bitari ukuri. Ni ibintu bitagarutsweho rumwe ndetse benshi bakabyita ibinyoma. Mudacumura yishwe n'ingabo za FARDC tariki 18 Nzeri 2019. Yari yarashyiriweho n'impapuro kandi zimufata zashyizwe hanze n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha tariki ya 13 Nyakanga 2012. Igitabo Leadership of Rwandese Armed Groups in DRC kigaragaza ko General Sylvestre Mudacumura yarazwi ku mazina nka Mupenzi Bernard, ubundi akiyita Mudaci na Farao, amazina ngo yakoreshaga kuri radio za gisirikare. Bivuga ko kandi ngo yiberaga mu ishyamba aho ngo atagiraga umugore nyuma y'uko ngo bashakanye witwaga Goreti Nyirabakunzi yamusize mu gihugu cya Kongo akagaruka mu Rwanda n'abana be biberaga ku mugabane w'i Burayi. Nk'umusirikare wari ushinzwe guherekeza umukuru w'igihugu, indege ya Habyarimana yahanuwe yarajyanywe i Rutare muri Byumba ayobora batayo ya 31. Iyo batayo yaje gutsindirwa ku musozi wa Jari arwana ahungira mu gihugu cya Zaire, ubu cyahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu cya Zaire, Mudacumura yabaye mu nkambi ya Mugunga ayobora urwego rwa G4 rushinzwe ibikoresho bya gisirikari rwakoreraga hitwa Lac Vert ku kiyaga cya Kivu, ashinzwe ibikorwa byo kugura intwaro n'amasasu ndetse akaba umwe mu basirikare bateguye ibikorwa byo gutera u Rwanda binyuze mu cyitwa RDR. Tariki ya 31 Ukwakira 1996 yitabiriye inama yahuriwemo n'abasirikare bakuru n'abanyapolitiki bemera ko impunzi z'abanyarwanda n'abasirikare bashaka gutaha mu Rwanda ku bushake bataha, abandi bemeranya kujya mu mashyamba no gutwika inyandiko n'imodoka n'ibindi batazashobora gutwara cyangwa ngo bareke bigaruke mu Rwanda. Mudacumura werekeje mu nkambi ya Tingitingi ngo yahise agirwa umuyobozi wa batayo yitwaga Alpha ndetse aba umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare. Imibereho igoranye ntiyatumye aguma mu gihugu cya Zaire kuko ngo yahise yerekeza mu gihugu cya Centrafrica aho yakoze ibikorwa byo gucunga umutekano ku mazu y'ubucuruzi. Yongeye kugaruka mu gihugu cya Kongo mu 1999 ahamagajwe na Colonel Niwirigabo ndetse na Major Lorenzaho mu kurwanirira Perezida Desire Kabila. Intambara yari yatangiye muri Kanama mu 1998. Ibyo bikorwa by'intambara ngo yabivuyemo yiyunga kuri FDLR ahitwa Poweto muri Gashyantare mu mwaka wa 2000. Icyo gihe ngo yagizwe umuyobozi muri Allier ya kabiri mu gihe Allier ya mbere yari mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu kwezi kwa Nyakanga mu 2000 Mudacumura yagiye ahitwa Kabongo, ingabo ze zigana Kamina, maze muri Gashyantare 2003 ngo aza gusanga abandi barwanyi ba Allier bari muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo, maze agirwa umuyobozi w'igisirikare cya FDLR kuva mu Gushyingo 2003 nyuma y'uko General Rwarakabije ngo yaramaze gutaha mu Rwanda. Ngaya amwe mu mateka y'uyu mugabo udakomeje kuvugwaho rumwe n'abanyarwanda batandukanye, gusa benshi bemeza ko uyu mugabo ibikorwa byamuranze bitari byiza kuko byibasiraga inyokomuntu.
nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi ni One Nation Radio ukomeje gukurikira.